Саламатсызбы, Ысыккөл онлайн дүкөн катталуучулары. Бүгүн 2 апрель Каракол шаары авторынок. Бүгүн автоунаалардын бааларын көргөзүп берем. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Наберсе кеттик, аз чет-четинен эле көргөзө берели. Биз Паджеро 99-жылкы 2.8 объем дизель, 10-12 расход, 400 000 сом дейт. 501, 516, 555 номери. Топ жакшы, лобовойунда кичине жараңкы бар экен. Андан кийинкиси биякта Toyota Avensis 2004-жылкы 1.8 9 расход, 600 000 сом дейт. 708 07 78 63 номери. Ford, бирок маалымат баракчасы жок экен. Жанында Mercedes 214. Mercedes 124 экен, 94-жылкы объем 2.2 расход 710, механика 708 821 007 номери. 450 000 сом договорная дейт. Прицеп сатылып атыр. 70 000 сом дейт. Без документа дейт. 0700 06 60 72 номер. Прицеп двухскатный. Мен жанында жок үйдө. Passat B3 89-жылкы 1.8 карбюратор, 7.8 расход, 130 000, 704 82 10 дейт. Дагы бир Passat B3 89-жылкы 1.8 карбюратор, 180 000 дейт. 078 38 58 13 номер. Кызыл. Вента 97-жылкы 2 объем, 7.8 расход, 280 000, 0709 71 70 65 номери. Маалымат баракчалар жок экен. Биякта семерка 130 000, 709 40 67 45 номери. Вишневый цвет. Subaru Forester 2003-жылкы 2 объем, 580 000 дейт. Варианттар бар дейт. 708 20 09 98 номер. Бес иштер жакшы. Теңиз кеттиби? О, кетти. Сиздер ташкандан кетпеди. Кетти. Салондун бери болбор. Эмич? Эмне эки описание? Бирли. Үйдөн. Passat. Сөзсү. Семерка 2002-жылкы 1.6 объем, 6.7 расход, 160 000 срочно дейт. 501 99 10 99. Passat'ta бар экен. Биякта жок, үйдө дейт. 160 000, 88-жылкы 7.8 расход, 1.8 карбюратор, 0 501 99 10 99 номерин чалсаңыздар болот. Цвет эмне бул? Кандай окат? Темно-зеленый цвет. На ичи. Вложение эч кереги жок. Электричество. Хорошо. Тез келсе. Audi 100 87-жылкы 2002
Ой, 2 акция объем 130 миң. 0742 45 29 номері. Çalsanızlar lot. Daha bir семерка тұрады. 88 жылғы срочно дейді. КПП 16 60 миң сұрап отыр. 704 91 93 24 номер. Оны да саттасар. Бөлімде электрон. Электробайк 40 миңді отауыз. Номеріңер? 20-25 километр. 0704 91 93 24. Бұндай электробайк. Артық емін аккумулятор ба? Зарядкасы. Зарядкасы қаншаға жетеді екен бір зарядка? 20-25 километр жетеді. Kugo C1 Pro деген. Мояқта зарядкасы. Аккумулятор. Зарядка мояқта штекер ұша қасайлы. Кімге мұндай? Срочно сатып алады маған. 60-та отауыз. Наличный ақша olsa сүрешеміз. Хорошо. Mercedes 299 жылғы 3.0 турбо. 8-10 расход 550 миң. 075 75 75 85 номері. Жанында Volkswagen Passat B5 Plus 2001 жылғы 1.9 дизель 8.9 расход 550 миң. Возможно варианты дейді. Номері жақсы көрінбей қалып тұр. Zafira Universal 97 жылғы цена договорная дейді. 0709 42 07 13 номері. Mazda. Bunda malumat bırakacağız, жақсы көрінбей қалып тұр. 705 02 43 70 номер екен. Байланыс сұрасаңыздар болады. Продаю дейді. Все, дальше бурятты тарталы. Против солнца таппайды ғой. Volkswagen P4 1.8 объем 710 7.9 расход 265 миң сұрап тұр. 078 25 25 88 номер. Универсал. Toyota тұрады, бірақ малымат бірақшасы жоқ екен. Audi 80 Audi 90 деп жазып кетті. 987 жылғы 2 объем 78 расход 180 миң. Или меняй на скот дейді 05 101 02 82 дейді. Вишневый цвет. Тағы бір Mazda. Малымат парақшасы жоқ екен. 160 миң сұрап тұр. 0702 73 35 17. Лобовой жарылып қалып тұр. Треснутый. Passat B3. Малымат парақшасы жоқ екен. Nexia 2004 жылғы 1.6 объем 5.6 расход 180 миң. 0704 86 86 48 дейді. BMW 320 миң сұрап жатыптыр. 2 Куб 94 жылғы 0709 70 30 50 номерді çalsanızдар болады. Daha bir BMW var ekan. BMW 520 89 жылғы 2 объем плита 810 расход 250 миң сом дейді. 507 00 42 29 номеріне çalsanızдар номер болады. Teo Matiz 2005 жылғы 08 объем 6-7 расход 220 миң дейді. Возможно варианты 0504 11 11 81 номері.
Audi 80. 90 жылқы 2 объем инжектор 7-8 расход 130 000 дейді. Срочно 0704 90 15 09 номеріне чалса hazır болады. Mercedes 124 88 жылқы 2 объем 7-8 расход 150 000 сом 0700 015 016 номері. Daha bir Matiz продаю Алматы бақшасы жолы Мерс 124 90 жылқы 2-3 объем 9-10 расход 280 000 дейді. 0709 66 16 45. Семерка российский номерлерден келді. 2010 жылқы 1-6 объем 6-7 расход 195 000. 504 95 19 99 номері. Титановые диски. Audi S4 универсал 92 жылқы 2-3 объем 8-9 расход 140 000. 0997 220 900 номері. Golf 3 93 жылқы механика 1-6 объем 6 расход 200 000. O sizga 705 50 67. Odyssey gaz benzin dedi. 650 sürottur. 650 0538 39 49. Passat Battery 88 жылқы 1.8 инжектор гидрач 7.8 расход 250 000. 0581 82 91 номері. Venta қызыл түстегі 94 жылқы 1.8 объем 7-8 расход 245 000 дейді. 774 20 20. Golf 3 94 жылқы 1.6 объем 5-6 расход 180 000 709 702 300 номеріне çalsa hazır болады. Audi S4 универсал қызыл түсті 91 жылқы 2-3 объем 7-8 7-9 расход 210 000 торг уместен 703 55 55 36 номер. Venta 92 жылқы 1.8 объем 7 расход 170 000 дейді. 0507 77 09 22 номер. Андықтан кейінгі рядқа өтөлі. Сіздерге Ысыккөл онлайн YouTube каналы. Біздің каналға қатталып, лайк басып, ұсыныстарыңыздарды комментарийге жазғанды ұмытпаңыздар. Егер кім реклама жарнама берем десе, үй сатам, машина сатам, жана башкаларды YouTube'га киришпек болсо, Ысыккөл областы боюнча мен өзүмдүн номеримди описанияга калтырып коем, ылдый жагына.
Şu номерге кайрылсаңыздар болот. Venta'dan başlayıcı da oğundu gözde jönölü. Venta 93 жылкы 18 моно 78 расход 240 миң. Цена договорная 706 05 04 04 номерде чалса hazır ol. Venta. Яғында Audi 92 жылкы 2 куб 8 расход 250 миң сом 707 60 01 65 номеріне çalсаңыздар болот. Мындай жанында кызыл түстөгү Audi S4 91 жылкы 2 объем 78 расход 280 миң сурап атыр инжекторду. Номерин чип коюптур. Бияында турат 0701 42 81 02 номери. Андай эмне? Audi. Авайлы артында машина. Audi 188 жылкы 2 объем 170 миң дейт. Срочный 02 121 21 41 56 номери. Venta. Bugün Venta'lar көп екен. 95 жылкы 78 расход 18 объем 200 миң окончательно 709 24 35 74 номері. Honda Fit 2004 жылкы 13 объем 4-5 расход 550 миң дейт. 0708 22 71 81 номері. Сары түстөгү. Deon Nexia 2011 жылкы 1.5 объем 6-7 расход 320 миң 0505 16 16 99 номери. Honda Fit 2001 жылкы 1.3 объем 5-6 расход 385 миң сурап атат. 708 26 14 54 номери. Merc 140 Merc таптырауы Venta 92 жылкы 18 моно 78 расход 220 миң 0568 22 58 номер. Vaz'da Vaz 469 86 жылкы 24 объем 180 миң сурап отыр 0706 196 529. Audi 80 объем 220 миң дейт 0702 492 456. Merc 124 2.3 объем 7-8 расход 250 миң. Есть варианты дейт. Номери жок экен бирок. Golf 2 91 жылкы 1.8 объем 6-7 расход 110 миң дейт. 705 39 32 72 номери.
Mercedes 190-84 жылқы 2 объем 8 расход 120 мың дейді. 0 708 144 148 онда. Вот такой. Chevrolet 2008 жылқы 1.5 объем 5-7 расход 230 мыңда 708 144 148 номері. Бұл жақта Honda CR-V оранжевый цвет. 7 жылқы 2 объем 500 мың дейді. 504 13 04 84. CR-V. Toyota Camry 248 мың пробег бар екен. 2002 жылқы 8-10 расход $9700 дейді. 0709 19 12 59 номер. Ондайсың, істеп жақсы не соқтар. Мындай камера келіп қоптыр. Toyota Passat 2004 жылқы автомат 1.3 объем 6-7 расход $5800. 0553 50 75 06 номері. Deo Nexia 1.6 объем 2009 жылқы 5-6 расход 250 мың сом. 0507 77 13 0507 77 15 15 номері. Екеуін тарталды, өйден грузовойлар жаққа шығалы дағы, ошоңен аяқтайлы. Nissan Primera 99 жылқы 2 объем 7-10 расход 250 мың дейді срочно. 0501 42 11 12 номері. Универсалка. Daha bir Nissan Almera 98 жылқы механика 1.6 объем 7-8 расход 220 мың дейді. 07 149 14 02 номері. Өтең. Nissan Fitbin 8 жылқы 1.5 объем 6-8 расход $8000 705 67 00 84 жаңыз. Mazda 6 2003 жылқы 2 объем 6-8 расход 344 дизель механикада 705 67 00 84. Такое. BMW 520 90 жылқы 2 объем 270 мың дейді. 0703 87 27 39 номері. Göstergenen Zıkkör online YouTube kanalı. Video var. Çok yük taşıcı pasajerski машиналарды көргөзбөрелі. Бияк уже аз эле калыптыр. Чектен баштай берели. Iveco Daily 93 жылкы двигатель 600 Mercedes 3 куб дизельдик коробка Sprinter дайдыкы 702 25 25 43 обмен бар дейт. Сапог бортовой 89 жылкы 3 объем 480 мың дейт. Возможный вариант 709 41 52 42 КПП Sprinter дейт.
Дубль кабина екен. Спринтер 98 жылғы 2.9 TDI 8 он расход 550 мың литр. Возможно варианты 0505 00 67 29. Volkswagen Transporter 89 жылғы 1.8 объем 8.9 расход 200 мың сомда 704 57 17 88 модель. Спринтер 316 2005 жылғы 2.7 договорная. Оранжевый. Дубль кабина. Бортовой. Ekim 5. 2 13500 0703 53 39 91 211 CDI. Латвия номерлер. Дубль кабина бортовой. Аяқтайлы. Болдай деген машина 2007 жылғы 4.7 объем двигателя 10-15 расход 700 мың дейді. 0558 800 726 номеріне қайрылсаңыздар болады. Сіздерден Ысыккөл онлайн YouTube каналы болды. Қарақол шары 2 апрель. Саламатта қалыңыздар. Bizim бұрақшаға талып, лайк басып, комментарий жазғанды ұмытпаңыздар. Бері қарап қойсаңыз.